Tuni hin Rolls Royce thusim ana seu hitin akum tam lang nu le pate ho tilo adang si atam join Rolls Royce kiti hi ipiham ti I het so ke diwa hin tu khanga dinga le sot laya kona vanoi pumpia anamin chi mama jeng luxury car hola aman tam loya jong anapang jing khat choi hi hichi car ho hi athang pia billionaires ho le leng le lal ho chule movie star min thang ta ho bowin anaki cho zo wa hin hitabanga min thangle manluta car brand hi vai chata hung ki pan a hi kitile koiman atta asan be se lo mai the hin a hin la ahung ki pat na hi ne ding cha jong ki mu zo lo gil kil ta hin kho anamang jing chapang khana kuna hung ki pan a hin kum ko be ba hi line London hopi lamlin ho in aki oi wa na ding ti in newspaper ho anazu len le khalam thip na le zilna ima jong anei lo tabanga hin ahin khotlum ke adinga school kum khat ham kum ni ham se anakai hinalai hi chutia chu asakhawa sum imacha umlowa gen theita ahung ki pat jing wangin hichi chapang pa hin vannoya milin milal mi hau sa ho bowin anei zo theiding karmin thangta le thupi ta ahin sim doin hi tunia isei diu chapang pa min hi Henry Royce akitin 1863 kuma chu England honiau cha Alwalton kitin muna hi March 27 niya na pinga hi ama hi ucha mi nga la a aneu pen hi in apa hin changbung ta na mil khat anen ahin la abusiness uchu ahoi mo le zengin nasata in akim su le zeng ta na hi chuti chun chamlo ka in amil business u jong chu bankrupt achin apan jong bol theidang anei lo phanin London lama in chen atha sem thei kha ding ham ti in anachi tawen hi ahin la khopi sung zenga jong neilo gen thei vai chat na be a hikit di pun Henry chu kumku alhin bemin apa chu anathikit tain ain sungu support ding omlo helin anada hatawen hi kihin sona ding in Henry jong kumku be a hi wangin nato ni akomin jingka lamting newspaper azo in nilha lamting le telegram deliver abolin athil tha hlung na ho akona chun commission neu cha hi anaki holen hi hichi telegram deliver abol na chun telegram khat deliver abol na akona hin makhai analogin chutia cha khopi sung muntina hi thil anatha azia kiang to na lewlewa hi ana thaile ji a hin hi jongle alo do sum chu hlom cha an hi jin lain hi chuti chun railway station dung mi tam na la ho in jingka akon nilha lam chanin newspaper ho azu ji in nisale guladai noi hi jongle ki cholawin anapang jingin iti ekham bola na ha to wangin asum lo do chu akining hingzo mong povin hi chuchi phat laya ahin kho chu sei theilo khomin aha asa in azan anni ho jong cho thlang pia bread neu khat le bong noi them khat bo a hi ji in zan dap noya kisil lum ding pun lum ima ho jong anei zo lo ji un abang le ui cha ho la in akiheng lu ji in ui cha ho to agi khom ji na hi kum som lali ahong thin to wa chun kumni sung tabang hi school ahong kai thein hichi chu ahin ko sunga dinga a school kaina ana hi tai na hi aji chu hichilaya hi mi khat ja hi ahin ko na sata ahong ki khial ke dinga hin ni khat chu Henry aninu hin ahong velu na hi le ain sungu ha sat dan le apu gi ho chu amu in Henry ma chu kum chapang cha a hi na laya hitia gen thei ta hin kho aman jing chu di thei asapu in apu nan ho in hi ji chun Amazon neilo hi jong le hol na thein a holin Peterborough Hopia Railway Workshop lin ta mun khana Henry na to na le athil jil na ding man cho anapi pe na hi hichmuna ko na hi Henry Royce in akikona athip na hi ahin ki mu do ahin chuti chun alung thimpum pi chu machine lamin akipin mechanic lambowin alung lunin na ahin tong tai na hi Henry hi ahi na monga jong khut thim ta ahin chuti chun sun ting na atongin nilha alam ting ke chol ta sangin ama le ama akhil kitzin algebra asemin friends le intricacies of engineering ke tizong anasimin ahi chuti chun athil he theina ho amangin het na akila alut bebe en ta salama akhan to dung zuin het na lamin jong ahong khang to pe in van noi mi pi het thei dinga athil sem do thopi cho ahong ki pan do ta na hi chuti chun abol ato zo se chu hoi selin ahin boi pin thaselo hilin gunchu ta in ahong pangin zil thei zo se azilin ima zo se het ding anangai to ina hi ahin la hi chelaya hin aboina kit khat cho ahile
ani nu in athil zil mandinga api sum chu kum thum sung se adai zoin hizi chun hichi apprenticeship azil chu zo talawin kum thum zoin ana hai sa tawen hi chi achun ama banding chu amo anga azeng thei po in hizi chun kum thum sunga ahin thil zil ho chu amang chain Londona Electrical Engineering Company khana hin na to na ahin ki muin chuti chun na sata in na ahin tong kinin lunch time ho kisan nom ta manglowin electrical machine lam cho head bedding agozingen ahi so akona asumlo do ho cho them khat ahin ki chef do zo phanin nitha lama class kinai ji course khat hi ahin lakinin electrical engineering anasim be kinin ahi hitia cha gun chu na le apan la ana chun lolhin na ahin pe to towin khangdong cha ahin a lai wangin London khopia company khana chief electrician panmun ahin tu thei ta na hi hichi chu mia dingin I macha hinai hi zongle ne le cha ki hol thu ni khana an ni ve zong ne zo lo Henry adingin wang lo thin na len ta hi tai na hi chuti chun ama adingin thil lin he thei khat ahin bol do pan tain ahin la chom khat zawin hichi ana to na company chu bankrupt achi kinin I macha nei lowin aum kit tai na hi ahin chi zo chun ahlun na ding mun chu mi ho akon hilo ding ama kon monga bol do ding ahin tup kit tain chuti chun ama on company hondo ding ahin ngai toin ahin la chilaya ama boina pen cho ahi kitle akhona sum 20 pounds ham khat bo ananeya ahi hiji chu company khat hin tun do na dinga cho hi theilo hi la hi hiji chun Henry in alloy engineer khat mama Ernest Claremont kitipa kom chun achi kinin a business partner dingin agatim tain ahi na to na hoita khat hinda tha company khat imacha lo hil abula kuna hin patting kiti chu risk lin ta uma hin hi zongle Claremont in wang Henry chu ata sanin abol theina le athip na zo si zong cha he sa hi chuti chun apa komin 50 pounds bat ding in ahin kilain chuti chun Henry to asum nation chun hon ho chu asu khom honin farm neu cha khat hi ahin hong do honin hichi chu Royce Enterprise anasa honin ahi chuti chun ani honin akithu honin workshop ding niaw cha khan hi Manchester munin anala honin achung chu ne la cha sim na le gina munin amang honin ahi theidan danin anakimang cha honin ahi chuti chun kum khat sunglam chu ani acha hon jong kisu zo be lawin anapang honin hichi chun kum ichan ham asunglam hona boina ahin thlut pi lo hone ti in Claremont chun khonongin ahin sei na hi chuti chun ha san za chom jong le Henry chun chimti lo hilin chol jong le ka chol poi ti in electrical products asim hon ho chu design ahin bolin midang ho a sang a hoi zu te dingin ahin ngai to in hi chuti chun chom lo ka in alol hin masat na pen hon chu ahung su do tain electrical doorbell hoi ta kha hi ahin sim do honin hichi chu kin ta in anazu hlangal kin hon ta na hi chuti chun electrical thil za chom jong hi anasim do be honin chuchilaya Royce in anasim do Covenant light bulb socket ho khu tu gain zong akimang na lai na hi chuti chun cha akona chun Royce in athil sim ho chu sanga aha asajoding complex project ho ahin pankinin motors dynamos chule electric hoist kiti ho zong ahin simen ahi chuti chun 1890 sunga chun Royce thil sim ho chu quality lama zong adanga sanga ahoi zo dan ho chu agam sunga chun ahung ki thangma ma tain a company hon jong chu amin chi ma ta na hi chuti chun 1900 hong hlun lama chun a farm hon chun na tong ding mi aza sim walam hi ananei hon tain kumsunga asummu hon jong chu ahung sangma ma jing ta na hi ahile hiti chun alol hin ki pat na hon phar sot ta ahin gen thei pi hon chun lol hin na ahin pi hon tan ahin la hi chi phat la chun American corporation min thang ta ho en British market cha hin lun bu ke tawen ahile electrical thil ho man chu nasata in akim su jeng jung jing tai na hi chuti chun English farm tampi Royce Enterprise zauna in athila pai ding kun cha hi gam tawen American farm lin ta hon company thil mass production abol na ho akon thilman ho ha ta akim sa thei ho to hichi Manchester muna farm neu cha ho chu te ka thei hoi a hi ta pu na hi hichi chun sum tung ding zo se chu amang gamen hichina ki ka chun kum tam ta sung na to ngen ahin boi pi hon ni le cha ki su lo lewa na ahin to na hona konin Henry ta sa dam theina jong cho ha ta in ahung thlasam ma jing ta ai hi chuti chun abusiness sunga boina ho le alung kham na ho to ki komin alel wal phanin doctor aga kibe sai na hi le
Dr. Pan thildang seilawin hui thing le ki cholding na ngai chat hi anati pi na hi chuzong le Dr. Pa chon Henry chu avai thain nana to na akon na in ki ka bailam cha na chi na wale theina dingin gari khat ki choin ti in jong a hin vai thain a hi le hi chi chu ama adinga Rolls Royce a hin simna thu sim hung ki pat do nan anapangin a hi chuti chun Royce chun car khat hi a hin ki choin a hin la a car cho chu a hin tola a hi le alung thlai hi be zeng a hi aji chu a car chu agin sin start zong ha sign a break zong a hoi kit puin a hi chu chilaya chu car zo se chu chitabang ngen chu anahi in kina pi ta ta thei zong hello khuna ki sim thu ki chip na thil mi ho sa ho adinga ki sim mai danin agelun transportation ho a man ta ta thei zong a hinai pun a hi a hin la hi che hin Henry in mi ho mulo hil khat automobiles transportation hi khununga hungmin chi le jing ding a hi ti chu anamu masain alung lut na chu gari machine lamin ahung ke he kit ta na hi chuti chun a business masa alhu tabanga sa chu pansat nan a hin nein automotive mechanics lam simna in aphat a hin mangket ta na hi chuti chun doctors pan niaw cha a hin vai hla na mai chu lungil ta alung lut na in ahung pangtain alung thima hin thu hla na hoi ta khat sim do theiding ahung do ta na hi chuti chun aki gelin hichi electrical machine ho ka sim sang hin automobiles ho sim leng I atidem ti do na hi ama la ma akidong jing ta na hi hichi do na chu ta so theiding hinam ti het na ding in Royce in agam sunga car hola a hoi pena ki sei French model 2 cylinder engine ho khat ana choi na hi hichi a car chu chiphat la ya chu car hoi pena ki nei hin hi zong le ama lung gel to anabang zo ta poin agin sin a brake zong phaten akisu zo pun a engine ho zong a sabai ma jing na hi china ki ka chun Henry Royce in a car cho chu aga ki puinia zong chun aki start wa thei kit pun hi ji chun Henry in a car chu inlam atol hung zo nunga hin phata in a phi nin a ve chilin akisim phanin a hi chutia agari chu akisim phat jinglaya chun alunga hin lunggel khat ahung kitain hitia mi gari kasim phat sanga ke ya mong midang ho sanga hoi zo ding khat ka kisim ding ti hi gel hla na a hin nei ta na hi chutia chu akisim sa idea ho akona chu a hoi zo cha sim do ding ti chu lunggel a hin simin a workshop sunga chun car sim na lama mo poding team neo cha a simin ama ading mong automobiles masapen chu a hin sim panin a car ki chu French car chu baseline in amangin asunglam component ho wang chu ama mong a hoi zo che dingin a hin tu khelin a hi 1904 spring liachon Henry Royce in ama mong automobile masapen chu a hin sim do tan engineering adinga alol hinna linta ahung hita na hi Henry car sim chu adang ho sangin athip join azang join sun jong join chuchilaya car dang ho zo si sangin atham le jong anum join na hi chuti chun a car sim masat pen chu result a hoi le ji achun Royce in chutabang mama car ni hi asim be kinin khat chu a partner pa Claremont ading in akoin khat pa chu Henry Edmund a farm co-owner pa komin anaki zo in a hi hichi car akicho do chu Edmund jong alung thlai ma jingin adei dan chu achina zo si in atol le jingin London copy sungdungin atol len aki phau sa pi akilet sa pi ma jingin a hi chuti chun hichi thu chu ahung ki thang kit tain agam sunga car dealer min chi pen pa Charles Rolls kom chan ahung hlong kit ta na hi Charles Rolls hi 1877 kuma chu Londona mi hau sata te in sunga kona ana pinga hi in a ucha lawa ama hi aneo pen hi kit a hi Royce wang chu mi gen thei ta ana hi in a hin la Rolls wang chu nom sata sumla pai hi en lang connection hi hen social standard hi jong le opportunity zo se nei sa hung pinga hi chutia mi hau sata te in sunga hung kun do hi wangin Charles Rolls wang chu nei le go hau sat na lelal na ho chu angai sang puin hi je chun aloi agol hon jong dirty Rolls tin jong anako jiven hi Rolls hi ama jong hi car lama lunglut ma jing khara hi in hi chun Cambridge University chan a hin puilunin chu chun mechanical engineering anasimin hi chutia lekha asim jinglaya chun French in anachi in gari khat hi ama ading ama sapending in aga kichoin agam sungwa car nei masapen loin anapangin hi chuti chun hi chezo chun Charles chu motor racing lamin ahung lunglut kitan
car race ti zat ta ta ho in ahung jaw panin tam ta ve zong hi ana zawin speed record ho zong ana sim do in hi chuti chun masanga ana ki sim do zo lo record tampi zong hi ahin sim do in chuchi khanga mi hon automobile chu mi ho sa ho kichip na mai dana ana gelwa transportation ta ta ho man the a poi ati naw ho chu adi lo dan proof ana bolen hi charge chun car ho hi vanoi mi pi adinga thil pata hung hiding a hi ti chu het sa ading ana tu ba hin ahin la hi chi ahin su boi jing khat ana kinin am ho gam sunga chu car hoi ta ta gam danga chiwa car hoi deu ho aga cho jiu angai ne hi ji chon charge in apa sum amangin aloi pa Claude Johnson to ki tho in Britain adinga automobile firm masapen chuti chun France le Belgium kona car man tam ta ta ho azu honin a business hon chu kin ta en ahung khang to tul jing kit ta na hi ahin la charge chun hitia gamdang gari ho se azu ho chu alung thlai thei po in hiji chun ama gamsung monga kona car man tam ta ho hin sim do theiding ahin hol pan tai na hi cha hin aloi pa en man chun asai pen hichi Royce automobile 2 ho chu hiti ti a hi ti in a hil chin ta na hi abula chun Rolls chu alung lut be se pon Royce gari chu 2 cylinder engine se hi ji chun aman gamdanga kuna ala azu sa ho sanga hoimo zo ti in alung lut po na hi ahin la aloi pa et mun chun Royce thil sim chu khat veibe agavet te dingin asol te ten chi zo nunga chun automobile club competition khat anei na wa hin Royce thil sim chu mi henin ahung do ta na hi hichini a chun Royce car chu car dang ho sangin imalam zo sin ahung chung nung tan a hi le adon da theidi tapu na hi hiji chun Rolls in aloi pa et man chu angan se in Royce to akimu tu na honding ahin kun pi loi chelding in angan se ta na hi hichi amang mo denga min poimo mini anakimu tu na hon chu 1904 May tha chun ana so do in Manchester Midland Hotel in Charles Rolls le Henry Royce chu anakimu tu honin hi sia ko na chun Rolls in Royce car sim na chunga adaf nei ho zo se chu anamang gam tan a engine smooth na le car dang ho sanga imalam zo sia a hoi zo na chun alung hlai sa le jing da hi hichini chun car chu London lamin ahin le tolen a partner pa chu John Line aga thau do in Vanoya automotive engineer thiem pen pa kamudo tai ti in ase ne hi chuti chun chu akona chun Vanoya famous business partnership loya ki he khat ahung ke sim do ta ne hi chichi kumma ma December tha chun Henry le Charles chu official in partner ahung heon tain chuti chun amani surname ki gom khomin Rolls Royce ki ti chu ahung ping do tai ne hi chuti chun amani ki ka hi a background hon ha ta aki hi jing wangin athip na hon talent le alung tup hon ambition je achon aki ka hon chu aki tu thei le jing honin Royce chun engineering le design lam ha ta in aboi pin Rolls chun ama bol theina le social connection anei na ho chule car lama alung lut na ho zo se cho amangin a company ho na denga puilut thei mi hausa mi nei zo ta ho a hin puilu ni na hi chuti chun abol theina chi hon apudo honin aloi dang ho Claude Johnson kitipa jong chu managing director in anamang kin hanin hi aje chu hi chipa hi marketing lama dinga het na sangta nei a hi Rolls Royce car chu ahoi aphat keu se elawa Vanoya base car a hi ti change hin phung do tuina hung pangen hi chuti chun chomlo ka in Rolls Royce company a konin a car model ma sapen chu ahin sim do payun zapi ading in ahin hom do tawen hi hechi car chaman tam le jing wangin mi hon ahoi na he jeun akicho ki thon car dang gin sita ta hole seloi loi jing ho to atiwa hi le Rolls Royce chu ha ta in athip zone a tho zo in sun om zoi na hi chuti chun amun muna konin Rolls Royce model ma sapian jong chu order ahung pan tain asim do zo siu chu azu la alawo aum pui na hi chuti chun cha akona chun Rolls Royce car chu ahung min chi pe jengin chomkhat zo nungin chuchi model ma sapen chu silver ghost tin ahin min saw na hi a engine chu athip dan le smooth ta achi dan chu agari chu aging lo le a hin gari smooth dan mong test na dingin Claude Johnson managing director a aman hon pa chun test tam ta he na bolin glass sunga tui asung dimin a engine chungin atungin gari chu ahlai sa wa a hi le tui wat khat zong aza ado opu na hi ahin la hi chana jong chun lingzo asanai pobin
silver ghost pen chu tesa chom abol be kinun 15,000 miles kingalo hilin jong ana thlai sa on chuti chun sun le zan lowin kingalo hil selo hilin ana thlai do zawin a hi chi ho zo si tes a hin bol zo wa chun journalist ho a konin jong van noya gare hoi pen a hi ti min chu a hin petawen a company in jong hi chi title chu a hin ki tu to pe tan a hi chuti chun Rolls Royce car masapen silver ghost ki ti chu leng ho le milin milal ho dei hlen pen ahung hitain muntin gamtina konin sim seng loading in order ahung jing tan a hi chi model pen chu kumsom ni sung di chan hi anamin chi a hin chi sung si si achun unit sanggit lam hi anaki sim do zawin a hi car le gari lama alung lut na ti lawin Charles Rolls hin aviation lam jong ha ta in anathanomin hizi chun Rolls Royce company technical director a hi na chu ada line vanlai zola lengle dingin ake pumpi jingtan Royce koma hui kung engine khat jong asim pi ding ti in an sei lewen a hi hi jong le Royce in bang athil sei chu anop pi pon car sim nalama ha ta akipi zo ding ati na hi chuti chun Rolls su Britain gamsunga dinga milham license pilot nei masapen loin ahung pangin chuchi khanglai milham huikunga kicholo hila lengle a min chi penin anapangin a hi 1910 komin huikunga kingalo hila English channel galengal kaya hungkile kit masapen record jong anasim do in hetman lawin national hero title anamunga len a hi ahin la hichi amin than ho chu anachi shortcut point cho akuna thakha zo vela hin aviation festival anei naw khana hin huikunga alen penin a huikung ameilang ahung bong lakhain chuti chun a huikung chu anakitang latain Charles Rolls chu kumsom thumwal bep a hi in huikung accident je akonin anathi tain a hi ama thina chun a company sunga ha ta in boina a hin hlutkinin Rolls thina chu anu apa asu pi ho sangin agulpa aloi pa le a partner Henry Royce in apunati senin a hi Rolls thi zo nunga chun Henry Royce ta sa na jong chu ahung kho seketan kumso ta sung gim le chola na anato na hole hui thinglo ni thinglo tampi anani na ho chun ata sa ha ta in ahin sukhain chronic malnutrition ahin nei do ta na hi chuti chun doctor son jong ata sa chunga na ho se ta a hi ati jeun ahin nading pha sung chom cha bo anate pi tawen ahin la aloi hon khat pa Claude Johnson chun Royce akimo pi la jing ding anom him point hizi chun a chief engineer pau chu zendam te nading ti in doctors thim pen hole avekol ding thim pen ho ahol khomin chuti chun nasata in ahin zenun ahile Henry Royce jong ahung ol do domin ahi chuti chun ahung ol do dom lama chun Johnson chun Royce su kin ta in tuipi kom lam khu ho in apui do in hui thin namun le alum namun deu lamin alungel anok dom na ding le atha akidu do dom na ding ti in anapui le en abang le friends abang le agamu thanglam kai ti ho in anapui le in England gam phalbidap wedara kona cho puido te ding anangai to na hi ai le che hin kidang ta in thil kidang miracle khat hi ahung su do tan Henry chu factory akona apui do zo nung wachun hui thing hola ahung phan in Henry Royce su anat na konin ahung ki do kinin atha ahung kit ta na hi chipar chun akichol sa ajeng jong leo alup namun ki sanin na anatong kitan a car design sim hole refine abol diu sim phat ding sim hoi ding lai ho chu aboi pi jing kit ta na hi chuti chun cha ko na chun athi ni chan gein Henry Royce hi factory lama chi talawin mun choma kon na atongin remotely in a designer teams pumpi chu direct abolen na sata in car component chom le car model chom jong asim be jamona hi ahile vanoi galin khatna ahung do tan chi ako na chun hichi luxury cars ho chu aman ahung hladai ma tan koiman imading atitapowin a sales chu jong tapun abe hil abang tain Rolls Royce company jong chu athipai ding kun cha heta na hi ahin la hi hin Royce in galai ta boilai ta jong chu chance la anan ahin nei kinin opportunity hoita amu je in thla so loading anatumin a hi aji chu masanga British government in ahui kung ho engine adinga friends de khut sungen anamanwa anakingam jingo chu gal ahung phanin anok madaw ki bangin amhok among engine akisim ongai tan hiji chun
Royce sun military hui kung engine asim pi diwin ahin nge kit tawen hi abula chun Royce sun hichitabang chu mo hi thei jeng loading a hi ti in ananom point ahin la a company chu thi khong ding din muna aum pha na chun chuchi government a kona offer chu anala tain a hi chuti chun ain muna konin asuna zanin hichi hui kung engine design ding chu ahin boi pi kinin a team ho to ki tho in 12 cylinder engine khat agel khellam pe wa sanga hoizo in ahin sim do ta na hi hichi motor engine chu adang ho sangin azang join sun jong om join aero engine market azong aman hlom join a hi chuti chun galpi sunga chun Rolls Royce company in agam military ho adingin aero engine supply anabolin British pilot ho adingin wanchung lama advantage anei na diu ha ta in anasu ha ni na hi chuti chun Royce si na le thip na chun a company chu bankrupt a hi na dinga kon ana hu do se helowin vanuya aviation lam kotlin ta zong a hin hon pin hichi chu khonongin a company in nasata in a hin focus kit tawen a hi galpi ki chai zo nonga chun luxury car demand chu nasata in ahung sangdo kit tain hiji chun Royce in mi ho ngai chat bang ta in supply anabol kinin a hi Rolls Royce gari model masapen silver ghost kitipen chu tha helding luxury model tha khat ahin sim do kinun ama sapa sangin imalam zo se in ahoi chu ma mai na hi 1929 a kona 1939 ke ka the great depression sunga gari ki simna company tamta alhu hladinga an online jinga jong chun Royce hin mi tampin akicho zo theiding car model izan ham gun tu sa le sim zo sa in ana koi jingin che akona chun ana hing zom pe kit thew na hi che zo nonga kona chun British gamsunga car brand min thang chi ni hi ana ki te to jing hon pen engine hi hen component hi jong le na sata a alang alangin ana ki te to pe na hi Henry Royce hin ahai na hu abei chan ge ya hi na ana to hi in athu sim ki seidanin athi ding ni nilha lama chun ama chu ha ta anana thumong mong hi tain hi jong le abana car asim diwa aman dingo apa tha khat design ana sim kinin factory lamin ana tho do man alai na hi chutia chu hi chi a design lim sim chu factory lama aga tha hlung ba chun asim pa engineer pa designer pa Henry Royce jong chu athi pai ta na hi Henry hi 1939 kum spring laya kum somsagi ho ahi ana thi a hi in athi zo kum izan hamzo wachon British industry sunga ato phat na le ato hoina het pi na zong hi ana neyon hi chuti chun masanga lamlin la donga newspaper ana zo ji mi pa chu Sir Henry Royce vanuya karman tampen loi company nei tu ana hi doen vanoi pumpi henin amin ana ki than sai na hi mi ho seidanin hi chi Rolls Royce emblem iti ding ham amasang lama letter ni ki mu te ni ho masanga cho asana ki sima hin hi jong le a hin sim do te ni athi phana amani zabol na le apul hon do na vet sa na hi avoma hin khelo hi ti in jong a se na hi vanoi galpi na sata ahung machon Royce company chu athiding sa ana hi tan hinla agam resource ho manga huikung engine ho a hin sim na wa konin athiding sa company chu hu do in ana kit ta na hi chuti chun Rolls Royce gari model a hin sim tha chan wa chun a hoi lo lai a kisu lo lai ho chu ave chil pe kinun phateke chan refine a hin bolun vanuya most powerful and reliable car khat a hin sim do ta wa na hi chu jong le gal kap na hoi kung engine ho ki san to te theilo ding in military lama jong role na sata ana lai na hi chuti chun hui kung na sata ta ho engine ading in Royce khut so anaki mangin vanlai zol lama gal kap na lamin pan na sata jong ana lakino na hi chuchi galpi sung se si achun hui kung engine lak khat le sang som gup lam hi anaki sim do in vanuya aero engine sim do company hola a hoi pen le amin chi penin ahung pangkit tawa na hi galpi ki chai zo wachon company dang anaki tet pi jing marki kiti jong chu automobile lamin ahung ki pekinin ama on na mongin car sim na lamin ahung ki pin ama ho mong factory bill car body ahin sim do tawa na hi chuti chun chuchi company te ni akona chon aban banin luxury car model tha aban banin ahung ki sim do to pen vanuya base model selling brand title ki sanjong ahin mu pha honin hi ahin masanga car le engine ana sim company kha chu
ki ani hong kiso abang tain lampi chom chi ahin zo tawan hi chuti chun akau chu kilung het thim lo na neo neo ana omin hi zongle 2000 lai chun German automotive company len ta khanin a company chu thunei na ahin nei tain England gam mun chombe khanin factory tha ana hongun production ana pan tawen hi cha ko na chon mark chu lam chomin ahong sin luxury car brand mongen ahin sim tawen anei ding hon adei dan tawa akisewa customize kibol pi thading tin phalna ahin sim do na hi ama ho hin sot lo nungin van noya car man tam pena ki he $30 million car zong hi ahin sim don tu chanahin ichi marquee brand hin customized car sang gup lam hi vanoi pumpin azu do tawen hi chuti chan Rolls Royce noya aerospace division chong chu akhang tau jingin van noya aircraft engine sim na langa achung nung penin apang jing na layon a company man mong jong hi billions a sim man aphatai na hi chuti chun migen theita ne le cha ding cha jong ananei zolo chapang gen theita lamlin dunga newspaper hopo anazu le ji pa chun van noya gari man tam pen le anum pena ki he hichi Rolls Royce car ho hi ahin sim do a chi akona chu aba a hi company len ta dang jong hi tampi ahin sim do kino hi tunya ding hi chan che hin tin video hoi sole like share and apolotin video kina ki mukit ding in abonun stay safe and stay blessed.